Danger Zone. Kandi wowe wankurikirana imisi yose ubushagushika kuki ubushagushika kuki ibyo nkora byose ukwita swata nafanya chochote kile kinakataa kubera wewe urinjirira amasahani kubera iki ukwiye kumwinjira amasahani ngira mu masahani wa mugabo bamutego bazaguha gutumira mwewe ayo masahani yawe yo kujya mu ngo z'abantu yo konera ubuzima bw'abantu wabihawe uruhushya nande n'ababyeyi basokuru n'abasokuruza niyo wabimpaye njye amaze kukubwira kandi ndarisubiyemo nta bubasha ufise bwo konona ubuzima ndafise ubwo bubasha ndabufise ndakubu kandi wowe wankurikirana imisi yose ubushagushika kuki ubushagushika kuki ibyo nkora byose ukwita swata nafanya chochote kile kinakataa kubera wewe urinjirira amasahani kubera iki ukwiye kumwinjira amasahani ngira mu masahani wa mugabo bamutego njye bazaguha gutumira mwewe ayo masahani yawe yo kujya mu ngo z'abantu yo konera ubuzima bw'abantu wabihawe uruhushya nande n'ababyeyi basokuru n'abasokuruza niyo wabimpaye njye amaze kukubwira kandi ndarisubiyemo nta bubasha ufise bwo konona ubuzima ndafise ubwo bubasha ndabufise ndakubujije kunyinjirira mu masahani ntuzusubire n'umunsi n'umwe muzee ndasubira ndi kukubwira genda ubwire n'abandi mwihane hakiri kare wemere Imana imwe rubenge muriye ko mu buzima bw'abantu atari ukugirana n'Imana kiri kuri mwe Imana najya nica ababyeyi Imana من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون لا إله إلا الله حجابا بيني وبين كل شيطان لا إله إلا الله حجابا بيني وبين كل بلاء وقضاء لا إله إلا الله حجابا بيني وبين كل أعداء لا إله إلا الله حجابا بيني وبين كل شيطان وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون ومكروا مكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكر الله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا الله يشهد فانظروا كيف كان عقاب المكرين أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Shangazi. Acha nikuulize swali limoja. Swali gani tena? Mbona kama vile na hasira, hauko sawa? Nini mbaya? Kawaida tu. Maana ndio ishakuwa imeshabidi tu ni hivyo kila siku mtabaki kuwa hivyo. Sio vizuri. Kwa nini? Kitu gani ambacho mnakosa mwa nyumba mpaka ubadilike wewe kama vile mwenye hasira, hauna furaha, hauna amani? Kwa nini? Maelewano. Maelewano ya wewe nani? Ya mimi ndo dadangu. Shangazi, mimi hata nikuuliza kitu. Tena naomba nijibeki makini. Kitu gani? Hivi mwanamke akikataa kuolewa. Akikataa tu kuolewa. Kati ya vitu viwili.
Je, anaweza kuwa ni malaya ama ana jini? Hapana. Anaweza kuwa bado hajampata yule ambaye anampenda. Haina hata kama hujampata yule ambaye anayekupenda. Lakini sio kwa masuala ya kuoa wala kuolewa. Kwa nini? Shangazi, dada yangu huwezi kuamini. Mshika njia ya hindutse. Sivyo? Hindutse mugwego rukomeye. Nyene ejo wa mu boyfriend we aringa arambwira ko numeze byose ko aguma mubwira mushikanje byerekeye byo kutanga inkwano biki byose mushikanje aguma hinduka ngo acagira sinzi mama nibani nikugira amatohoza numbaze Matohoza nini? Ndazi ajambia niko tayari kila kitu, mimi nitowe mahari nitowe nikuoe, lakini dada yangu hataki kusikia hicho kitu cha kuoa wala kufanya. Sasa mimi sijui sana nikuulize kitu kimoja. Sasa ni nini ambacho kinamsibu? Ni malaya kusema siolewi ni nini? Hawezi kusema hivyo eti ni malaya dada yako, hapana. None hoho urigera umbavuga ko amukunda. Aramukunda? Nani? Mshika warakunda kila siku simbusa ngana ongea akimwona huko pamoja hapa hivi hapa kaka mimi naomba ruhusa naenda na mpenzi wangu ndio wa kwangu naye mpenda chaguo langu. Sasa kama chaguo lake kweli, kwa nini sasa siolewi? Changa fisuunzi ujana kumuhuma maso. Hiyo ni kazi yenu nyewe wanawake, mimi hata sitaki kuhusika. Kikweli ashanitia hata hasira. Sasa huyu mtoto mwanamchana nini hasa mpaka akataka kuolewa? Ashanitia hasira kabisa. Mpenzi wake alikuja hapa hivi amenilia matatizo yake, hata ameniambia mimi nisi hata vya yanaanza kuniconfuse kwenye akili zangu. Mbona? Sona hivyo bisikubebe muda sana, bigutwara umutwe, bikubuza ibyo ukora by'iwawe. Acha mimi nitaongea naye. Nimuulize sababu gani hataki kuolewa na wakati ameshampenda amerizika naye. Labda kuna kitu, jua haiwezi kuwa hivi tu. Hari mama. Barabavuga ngo umunani ugatorindwa. Sana gatando atapigwa hapa runimba inda inshushunga hata kuja kulala mu ndani. Nakula pia. Ngoja mimi nitaongea naye. Mtaniona mbaya. Shangazi mtaniona mbaya. Hapana, yule dada yako. Huwa anatoka na kwenda anarudi huko ni saa 4. Sometimes analala huko kwamba kwa amekwenda. Saa 4 za usiku. Sasa umejua ile hali ambayo nimekwambiaga imekwisha. Anakwenda saa 4 ndo anarudia. Sasa ingine analala huko. Unaona? Mpenzi wake sometimes anakuja pa kumwangalia. Umva araza kumurabanga muhira ngacenda mubaza none ni mwari kumwe. Uko numva ni mwari kumwe akambwira oya nje nabwo tari kumwe n'umukobwa we wawe. None ngaca nimvira yari kumwe nande iryo joro ryose yari he. Nizo ningorane kumwana w'umukobwa gutaha ayo masaha kandi mana ahubwo birandengeye. Rero ikiri ngaha je simva ntamubonye. Tuvugane nawe ndamubaza ikibazo afise, ndamubaza impamvu adashaka kurongorwa, ndamubaze ico barabonye kurya muhungu kurya akubwira jojo sivuga kandi muri iminsi mvuze gusa ikintu na kimwe aranganurira byese ukamengo ni nyawe nyene igomba kunarukira ko kabisa umengo yamaze kuyipanga de umva nyene aratunira ibyiso shangazi ngo ni nyawe yo misha kwacu ina paka sasa mwa inyuma munzu we byihoze sawa usijali msengezana yana mubaze je atari kuona amakofa zotangura kudenga oya nimukagwana nimbwa ntize kugwana mwe nimwe mugwana weri inzira nje ndamurinzira ndagikemura yo mana ndamumara umusaramba nako ndasenge Nasema usheupe leo kabisa. Baje kabisa. Anasema kawaida. TV online. Ina telefoni basi. Leo njoo leo. Musi ni macho, musi ni ugamba. Musi ni ugamba kabisa. Ngayo yo. Ngayo yo. Ngayo yo. Oya, just don't put. Oya, kabisa.
Nitaka. Bana. Ngayo. Unajifanya kupenda sana wewe. Uko na mke unamuacha. Unamtaka gani? Nishakuta. Utakuwa wangu wa mbele. Sio hivyo. Ngayo. Nishakuta mpenzi wako. Unanipenda? Anaisha sasa hivi. Wewe unanipenda? Wewe unakosa usingizi kwa ajili yangu. Wewe unasema nini? Mapenzi yanaisha. Unataka kunisaliti. Kama nini? Ndio hivi. Achia aone mtimakuni.